Welcome to Adumika channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. You never miss in any update. Kene kalong jong best of 3 direct final. Rap sini. Oh, tulah. Belum suka. Awan jadi siang. Ya kon arut lagi weh, ikon. Ni saya di em nama kawi ke sekolah. Ada sim. Dia bisa lak apa banyak weh. Pak. Dah saya pakai. Oh, sim. Sim nak lain ni, apa yang? Ini masa kawi pan. Sim pat lain ngut sama apa dia. Volunteer kita punya jaga konvoy pada kena kerasan kemudian championship no ini circle iba red banglago untuk break bagi volunteer semaya pagi kita iba pendia jaga konvoy pada kira adon setang kemudian kita belum menjadi circle iba nang bangkamploy ke item apa itu di konvoy. Participant to secondary level, secondary section, girls. Iba si menta ang pwede makalong jump ke sobha dan lain syati syarung. Jadi adon kesaka. Tang basi mentang naftahan dia. Tang basi mentang lagi. Sobha bagai syati semadan red. Coba yang kali mana? Badan kali bayan. Sama kepa di participant makin banyak. Kita dong di volunteer di bangsa penyanyi tapi dia di kelompok. Sayang. Angka kod ya. Kon ay. Kita ki volunteer sebagai partisipan kita nonton. Kita sementara kita aman. Mina saya kita
Ledas hari ni. Tibang sebentar ai. Tangki volunteer kila apa yang doyan. Oh, kini kena kamera yang ngasih dia. Yang ngasih dia kontrol ini. Kila apa yang ini? Nangi lo kila apa yang ini? Yo hilang. Karena biaya ngasih kan yang maya isu. Naik sengit dah. Sengit deh. Dapat jut dapat. Ngak wait. Out. Hanya sekali barit samut. Barit. Apa me? Tol out. Tuh, lengot kini ya. Ra nanti lengot. Ceng hei, bapulu. Rap. Ceng ngeces. Rap lo. Rap. Ceng yang đây. Keloi. Prabe. Ngak wait, senat. Out dulu nih be. Lagi dong. Ceng ơi. Ê. Nè lại blue. Là con phải. Ê,ไปsini dulu, ê. CS beriang, baik. What is it? Hah? Tak kan? Bisa aja. Nggak, dia kena school. Nggak kena school sih ya. Nhân rồi, nhân tinh về lại. Masuk lại. To. Ada pelok final entar deh. Wow. Correct. Yes, come on. Hey. Bro Arnold. Sim tangan. Terus. Ada mikrot sini deh, bintang siap. Ada mikrot sini deh. Siap dulu.